Icanjama iria yatinda mbunge-ini ya kaunti ya Kisumu kuria ndugamano yonekire gwithegea ona kwihitithio kwa arugamiriri a wandi gutari kurarikirira. Karani wa mbunge no Oweno Juo ambire kurugamia mihango ya wihitithio uyu akiuga ni amukirite watho wa igoti wa kurugamia undu uyu undu ri utanamukirwo wega ni MCAs amwe aria mamuhingiriirie makimugiria kuma mbunge-ini na mamuthinyiriria kurikiriria wihitithia uyu. Githurano-ini gia speaker ni kuo ndugamano wengi yumiririe gikundi kimwe gikinyita mbaru Elisha Oraro uria urahuragirwo ndebe ni mutongoria wa kiama kia ODM Raila Odinga, guku gikundi kingi gikararia Odinga na kuhurira ndebe Samuel Ongou na muthia Oraro ayuki hotani akihotana ona kura ithatu. Na kuo kaunti-ini ya Murang'a MCAs ni marikirie kuingirio wabici thutha wao kwihitithio riu makiheana kiraniro kia utungata mbunge-ini no. I look forward to guku Walter Mukuha niwe ucagurirwo ta speaker akiyukia kura 40 akihota Stephen Masharia uria wiyukirie kura 4. All of you, irrespective of gender, religion, party affiliation, age or tribe, must be guided by the mandate given to the new government. Na kuo kaunti-ini ya Trans Nzoia arugamiriri a wandi ni mehitithirio kuria meranire gutigirira ni matungata muingi wa guku ta uria mehokeirwo. We want to promise that we are going to provide an independent house, a house that is going to check the executive and ensure that public coffers are going to be put into good use. Guku ngwataniro ya Kenya Kwanza yoneka kuyukia hotani githurano-ini gia speaker kuria Andrew Wanyonyi acagurirwo akihota mumbunge wa tene wa Cherang'ani Wesley Korir. We are going to support our executive, His Excellency George Natembeya. He sold his manifesto to our people in the county. Na kuo kaunti-ini ya Nyeri arugamiriri a wandi ni mathiete na mbere na mehariria ma kwihitithio kwao kuria gutanyitwo gutafanio muthi wa rucio. Ni note kana ndugamirire mbeu njithi maundu maria membere muno makiria ndiratanya gukorwo gitindika ni uhoro wigie ndawa cia kurefia ungirora thiini wa Nyeri drug abuse kire iguru muno ukira nginya unemployment. Tuthomithio meikarire ya mbunge na uria ubataire kwaria thiini wa mbunge lugha iria huthiragwo mbunge-ini. Arugamiriri a wandi ni maranire gutigirira ni manyita itemi ria gukuria matura mao kwitukira guthugunda mawatho makinyaniru maria makuguna wandi 30 iri ikoragwo kaunti-ini no. Gukorwo twikara thi na governor na aria angi magukorwo kamiti-ini iyo nigetha tukimenyora mutibango ucio ukorwo githi na mbere nigetha twarehe youth on board tugukorwo tugika micemanio. Na kuo kaunti-ini ya igoti nene niriathanite kwamba kurugamio kwa mihango ya guthura speaker kumana na kwaga kuiganira na uria mihango ya wamurani iratafanirio. Hau kabere munini wa karani wa mbunge ino ni agutariria ati mehariria mothe ni marikiriire makwihitithia MCAs undu umwe na guthura speaker. Tondu amwe ao matiana korwo mai MCAs riu no nginya tumeririe uria kubati gwikara uria kugenda gwa na mitaratara ya ikawa ikuo muthenya wa fasting. Handu-ini ya Kameme TV ritwira kwa ni Bataru wa Mwangi.